Kokole ke tuku pe mua ke ma whakamalu at e ngahi tala whakatapu ko toa pe o whaao whaki atu me he paengan. Kai ata mo ki maua ke whakahoko ai ki whatongia o kumalere mai moia i he whiako e ni. Whamore pe ka pau o te kai ke ta whelongoa pe tamaheni ko hokingoa ko vika aripate tu anak. Whakahoha atu e ni whai atu me Scottsdale, Arizona. Pea o ko whakautua ai koe tau ene e hongofulu mawha. Ka koe fia anga o e whiako e ni koe mau ha whainga maari. Ke mato e hoko mai hen mo e ku guest whakalanglangi i he whakalanglangi i he whiako e ni. Ke whai ha pōpō tala noa pea moi mo siu e a kupu. Whekau aki mo ha whaunga ke lava ke langa hangahi whamiri o kutupu mo ui lelei i he whonuan i Amerikan. Pea koe o ko whiawhia ko siu ea o kui kai ke sola ia ke tokolahi a tek mautol. Tokolahi a mautol i Salt Lake City koe tangata koe ni mo monu ia o kumaue. A tangata koe ni ke whae ngahi whalei ke ngahi mea whakawhare maha ke ngahi whaito o ngahi foi akau ngahi mea ke tokoni ko tau ngahi whamiri. Pako fia he taim ko tau pe o kuma o whainga maari e pa mo siu ea ko hui koe tangata o whe mo e kina. Ka he aho koe whia koe ni ko fia siu ea ho kau mai he whia koe ni ke whai peha lave pe koe haha ngahi mea e lava ke hoko pe ho tale o ko hale o e liliu. Fie mau ke whai e liliu i he tawha aki koe o mo ui lelei. Ke ngata pe i he mo ui lelei ai sino. Kai koe mo uilelei ho tau ata mai, pia pehe foki ho tau lau maari. Koe kakato ia ai mo ui lotolu. Pakuanga pehe ai ki polokalama o e whiako e ni, pia mo e fia anga o e whiako e ni. Ke whai ha vahe mea taha o te maalunga anga ene ilo, e ke ngahi tafa aki ko ia, ke whai peha ki lave si. Ka koutukangi siu ea kataka nge, whakahoko mai peho ki pui tua, a ngā ue o kuke whai mo hae fuoloa ho nofo i Salt Lake City mo whai whatongia o kuke whai mea ai ka ki nau tolu koe o nau fo o mai ki he polokalama he whiako e ni. Vika, te ua uraku whanga ngai whakatapono tau pe ko whaiat me polokalama koe ni, ka te au ke whaiat ai polokalama he pōni, ko siua kupu. Whamasese ngahi taulahi wa whanua i uta, laisen pe i utan, a ko semi-retired, o ko ngā ue whakakonga pe i he pharmacy, aia o ko whakaunga tā maki i he benchmark behavior, ngahi taulahi. Ai kai ngā tai, ko os whakafo e ku laiseni, i he, ki he hoko atu, ko e whanua ni whoku ku laiseni, pea mau laisen whakataua, tātua te whitu he whakawhaito o. Au te mono u lao ke, te utoki lao e ki ai, ia fwoi polokalama, he hoko atu. Aia koe ki historia whanau no pia op, o whekau aki pia moe mea o kou mau. Koe whewhi a vito mau whainga maari, whakawhi iau he whewhine mau inga koe ni Arizona, Vika, tokoni ke kainga tonga ai, whiawhia au pito mau whainga maari pau me whawhi iau. O kou whiawhia lahi au pito ke tokoni ko tau matakai. Aia koe tau mo ai a aku, o kou tau mo aki, hawhi tuhono ko tau pē mo ngahi live ke o kou whai, ngahi state ke. Koe whoi tau mo a pē ta, kono inga, koe tokoni ki ho tau kainga. Pau te me umea ke, e taimi o kou ata ai, o whelawe pe ia, pa mo tokoni, pa mo ui, ho tau kainga tonga. Koia, malo apito e siu ea pa ku hounga ho ngahi tokoni ko toa pe i ngahi tawhaaki ko ia. Pa ko ia ai ko whakaamu, koe ta live ko o sina lahi au pito e kainga na nau reach out mai ka te au, na nau mahu inga ia i ngahi mea koe na ke vahe. I he ta Facebook live ko o si, pa ko uhinga e ko toi whakawhi ia koe whia koe ni, kono uhinga u fumahu inga pe.
ke tau talaki ai hae ngahi mea o ku hoko whekau aki mo ui ke lawe aisi o takainga. He lahi e toko lahi o kai ke nau maa usia. Pa o kai ke nau futokanga koe hae a ngahi mea o hoko i he ātaka i ka koutu e hoko whenga maari e koe ni ke hoko peho tare o ke talaki hangahi lelei ke inasi ai ho takainga me tonga. Pea koe a siu ea koe na talawe i he live koe ko o sise kau aki pia moe COVID. Koe global pandemic en o hoko ia i maman katoa. Ka ko wha amu peke ke toi whai ange peha o lawe. Ma wahe atu ai Iraqi pandemic. Ai kona tatala noa ke ai koe the wild, right? A pandemic koe a COVID-19. Ma wahe atu ia. Pea koe tu koe i he tainimi. O te ai pandemic o kumai o kuia koe Delta. Ka koe mea ko mahu inga ia ai ko tuipe mahu inga ki o takainga ke nau hanga o mea o ku ose ai taha o ke taha o kumai. Ke to e lawe ange peke hona whai kehe pea moe na mahino ka te au koe Iraqi pandemic na me tō ia ki he tō urekereka. Ka ke nau tōko tō urekereka. Tai nimi whai anga o lawe ki ai. Koe ha hona kehe. Ai ko tui pe o mahu inga ke nau mea i pa lawe i he tonga kotoa pe. Ai whai kehe. Ura ki te uki lawe ke statistika. Ma ua lawe he statistika whamatala i ai tu unga o tau ai wha Amerika he tai mini. Ai a koe tuka statistika o whe unga pa moe toko whanoa miliona. Ai kakai i Amerikani kua osi ma ki nau tolu ehe whakautua koe ni koe COVID tahaiwa. Ihe tawhaaki o COVID who'ou o kui koe Delta. Pea i kai ngā tai, koe toko ono kilo ni mawhe. Statistika mai i ngahi aho nai toko osi, ai ako statistika Amerikani o tauhia e John Hopkins University. Nā ngā tauhia whaka aho. Koe toko lahi a kakai kunau o sto tau ai. Pa ke nofo i state ko toa peo ku iai o ko si ai u whakamatala whaka aho o e lahi o e kakai ku ma o ki nau tolu, kesi ma o nau tolu e whautua koe ni. Ai aka ki statistika whaka laku at peia, pai kai ngata ai. Koe tū he taimini o koe keisi whaka aho i Amerikani. O ku lere ai keisi whaka aho i he ua kilo ai kakai ma o ki nau tolu e COVID tahaiwa. Whakatatau ai ka uni mo tau ko si. Taimi tatau pe, aho tatau pe. O ku taha kilo ai lere he tau ko si. Tauni, o ku lere he hua kilo pe o wawe ange. Pai kai ngā tai, koe bad news ia. Koe good news o ku keisi i sii ai mālolo ai. Ai sike maari e. Sai, i hene pehe rewa o talawa ke tau sio, ai toi fu whatu tāmakeang ai kalasi, variant a koe ni. Kau ki lawe pe ki state koe ni. Ko ilo pe unofo Arizona ma moe nau statistika. I utani, koe mau toko keisi he aho e tolu na aho e ua o nau hanga whaka o laku atu ai statistika whaka aho fitu. Ai ko mau toko le wahe utani o me maulere he ua afe ni mangeau. Mau toko maulere ua afe ni mangeau he aho ni kakai mau ki nau toko. Ai ako sio whaka osi i fōko e na mau toko ua pina e ua nima statistika. He aho e ua na toko osi ai kakai nau mālolo. Koe mālolo ni tau hingo ki ai. Nau si tō tau i ngau ave. Pa ene peherewa tō lau ki tau sio i he whakatotolo o fuu whatu tā maki ange ai kalasi o kui koe ni koe Delta. Ai ko hinga na kehe, koe kalasi koe ni uraki o ku wawe ene mofere. Pana ko si lawe ki ai, koe kalasi wild one motua, koe toko tolu. Motolo koe ne whika, tolu, ono, hiwa, o laulau eki o lungu. Koe wawe ange ene mofere. Pau nau ngai aki ai al noti. Koe kalasi koe ne Delta, ulere ia he walu ki he hiwa. Ene mofere, toi o mange ia. Pai kai ngā tai, koe kalasi koe ni, o kulahi ene hanga o hofi ai whanga ki tamaiki. Sike maari. Paka paurewa une hofi whangi tamaiki. Mahino o mālohi ange ia i he kalasi motua. Hange ko lau ka wika, koe kalasi motua wāwani, nai ka mata ia i he taurekereka. Paka taurekereka,
whakanatula ke tau sio ki ai ko nau immune. Se ko tau mari ho tau ngahi, o singa he pe ki tau toro he o tua, pene o mai ho tau malui. Kae iai ha whehui, e ke atu, ke sai e ke atu ha malui, nake ke pehe ngahi ia. Ka impe koe ne whanau e ki tau toro, he tau whae, kua os iai ho tau malui. Sik he mari, koe ke toi whiri koe ki ai. Aia ko ene ilo ia mo ni awhio ia mea koe ni hoko mai. Kai ke, hoko te utano ki ai. Aia koe o kutorewa e tō tau kihe, whanki tamaki he tai mini. Koe harewa hono mahu inga. Mahu inga, he kohono uhi ngā mahu inga taha. O ku whoki ai whanau ki he ako he tai mini. Ko ulo pe motoro ne Arizona, o ta tau pe ai tau whanau e mātua mo motoro ne Whitani, o ku whoki whanki tamaki ki he ako he tai mini. Pea tupu mo nau tolu o nau hanga o lahiat a nau whakamofere ai whakautua koe ni. Tau te whito ke kinta kāteni. Ai ko pepe kinta kāteni, o e tau ia o e kreiti walu pe hiva o whai hifu ki he preschool. Ai a koe kāsia o kunau hanga o whakamofere. Iai pa mo mea mahu inga e tahki tau ilo ki ai, o te kei whoke mau e nau tolu ha whai to hu malui ki he tau pehe. Ko tau ene nau hanga o ngā ki mehe tahau a whai ki o lunga. Pako o si ai hu ai hu malui tau nau o si ilo ki ai. Ka koe tahau a ko whai ki lalo o te ki ai. Ai o pehe kau whakatotolo mahalo koe na whawofua e au ki he konga wha osi o akatopa pe koe ki mua pa Christmasi ke nau mau ai whai to'o ki he a whangi tamaiki. Pana masilawe kai mo vika i he programa na te ko si ko hu fang tamaiki o ai whanki whanau a iki. Koe ka mea fo ia. He kono hinga o kunau huhu pana toki o ako. Koe lao ia o Amerikani ko pau ki ai uhu malu i nau tolu i he mo whakamofere holo ai whahinga fo tua ke. Hange koe ha koe misere ko small box. Koe huhu kona. Koe huhu mumps. Koe kulau atu pe ai u whakamatala ko ia huhu ko ia mo tau tai whanau ko pau ke huhu e whangita maiki iai mo nau kat lan wengeng na kamata ak pa ko huhu ako pa pau le hai kai ke mau kakata whi huhu ko ia whi mau ia ke whok maiki api ke whenge huhu nau tō. Aia koe kehe lahi o pelahi mono u kehe. Ka koe kehe mahu inga taha ia o toton ke tau ilo ki ai. Ai ke paka ihene pehe rewa o toton ke whai hato kanga ki ai. Malo apito siu ea, hono whakamaala ala me, e ta whaaki ko ia, he mahu inga peke to e tokanga ange mātua. Nau te tokanga ange ki tokanga e whankita maiki, whaka ehi mo aiho nau mask, mo whano mo umea ko ia. Koe taimi whaingata eni, taimi whaingata. Ka koe i he taimi tatau pe, o mahu inga ke tau wako. Hange koe kolo alahi ni o ke hanga tuku mai ke nau mau e mahino ai mahu inga koe tau tokanga. Te tokanga ange ki whanga ki whanau i ki. Pe tau tokanga pe ke whamiri whaka au furi. Tau whetoko ni aki ke tauhi pe ai ngahi mea koe ni koe o stuku mai hanga whanu koe social distancing o mea koe ia. Tau kei ngawe ape o mea koe ia ke tau whaka ehi. Ka koe mea taha ko tokanga ki ai e siu ea. He kou sio pehe he toko lahi ko tau kainga ko nau si i tō tau. Pako atu heni ai lotu pia mo kia ki motol ngai whamiri ko huki ai ngai whaingata. Ko uhi koe mea ko e ni. Ka ki tau tol kani hoka tu ko e tau mo ui. Ok mahu inga ke tau sio ka tau whakatoka ngai. Ok mei ko ki nau tol ko toa peku. Even tatau pe wau ke tau. Ui ki hifo. Ua fulu tolgo fulu whango fulu. A ki nau tol kuen ku nau si tō tau. O mei ko toko lahi ia ki nau tol. Ai mao koe nei sino lahi. Pe koe overweight, pe koe obese. Pe te matu tā maki anka pau o toi iaiha underlying issues. Pe koe toi iaiha whakoutua ke. Ka ke lave ange e siu ea kata. Iho experience la uta ulahi koe ni ihe being a pharmacist. Whai ange ha o whale, koe haha whaunga li liu ke whai ho tau kainga
o te tau focus i he pandemic. Ka tau li wange tau mo iko haha fonga ke whai ho takainga, ke whakalaka e nau health, a ho tau mo uilelei ho nau sino mo nau family ki mo. Koe haha ngahi whare i te ke whai. E konga laka o wheui ka te au konga ua. Koi. Ko hae huinga ai lahe tō tau ho tau matakairi i he whahinga whakautua ko ni pe lahe nau tō tau he ngai whetu ke ke i taimini. O kui ai whoke ngai tō tau lahi, o kuna whelawe i mo COVID-19. Ka koe tō tau ko ia tau pehe, koe mate ha, ufanga whakatapu, koe mafu, heart attack, koe stroke. Ka i he taim ta tau pe, o na whelawe i lahi anau ai ongo fo i mea koe ne ua, malolo ko ne ua mo fo i pulu ko ne ua pea mo COVID. Aia, ko whehui rewa, o whewe, uraki, na ke o se lawe ki ai. Parapare malai ho tau tolu, tau ma o mea e ua, lalahi. Uraki, tau tolu Polinisia o tau sisino. Na koe sisino, o kuna os whakalakalasi, e kau whakatotolo, mo kau matatau a sino. Teu pehe pe sino, sisino, fuu sino, o mimei pehe. He wae matai fika mo e fua ngā ek whakawhaito, kui ka PMI. Ko pepe PMI, mo tolo koe ne whakawhaito o, mo tolo o smui e umea ko ia, koe tānoa koe kau toke tā ke alwhare mak, nau tānoa ke whuirea ko ia ko PMI. Ai kono hinga, o ku fua ai avaris o e loloa, pia mo e paoni. Ai a koe taimiko o ai a PMI, i he ua nima o whaiki o lunga, pēto e tolu noa, ke os kau ko he kau sisino, sik he maari. Pakuarewa ai whahinga mea o totonu ki tau ilo ke, ko sisino o whakia i hau koe whakawhaito o, na e pehe pe ia whanatula pe tamasi ia ke te pāne lahi. He kono inga whaki he taimi koe whahistoria, koe kakai sisino, i he whatotolo mo historia, koe kakai guai nau sirini. Seke maari e. Hange pe ko historia koe kauti. Mo tolgon mo ule whatotolo na kamata mi pitania, na uhi kau pitania, koe whakautua o kakai guai nau sirini. He ko hano inga, ia e nau paanga ke kumi mea kai lere. O hange koe ha, koe red meat, seke maari e. U mea kai lere ita. Pau ke whae ke sirini. Kai mini, o kai ke toi lau sirini mahaki ia. Hufanga whatapu. O au ke whahinga mahaki, pe koe tū maari e, pe utae hao sirini, te ke kau tatau pe koe mo tama koe nau tū maari. Kai ke kau tānoa ke historia, ka koe whoke tānoa, ki he whautua koe ni ko sisino. O i he taimini, ko sanga he WHO, pe mo māmani, o nau hanga o whakatuu, pa nau hanga rewa o pehe ke hoko ai obesity, te unga ke whuerea ko obesity, ai ko sisino ia. Ova he PMI tau noa whai olunga. O nau hanga rewa o classify koe sisino. Pea koe sisino, ki he WHO mo ngahi, pon ngai whaito a māmani ko toa pe, hange ko FDA American, pe ko CDC, koe mahaki. Sike maari. Pakapau rewa koe mahaki. O ku totonu ke hano whaito. Sike maari. Pako totonu hano whaito o hinga ke sai. Ai a koe ikai ke ngatai, te hoko mahaki ka totongi he insiua. Sike maari. Ko taim ko tope hoko hamea ko mahaki, uraki, wahano whaito, ua, wala mai insiua, ko kau tamai mahu inga, kau tamai no whaito tongi. Wala mai kia. Kake, ko mea hoko, o inga o tau sisino. Paka hae whihui rewa ia. Ha mea o tau sisino ai. Tupu pe me ngai uhinga lahi. Ai ko lahi ngai uhinga ni, o nofo tau chin. Ai ko no inga, o sisi ke sia kita hataha Polinisia o sino sisi. Pag hoko sisino ia he tau mo ui o kunehanga whakamatala i mai koe ko hai koe ai sisino laki. Mahino kua hao sirini ko mea o ke sino ai. Ke kaile rei. Te hoko rewa ia o whanatula pe ka tau tolu o normal pe ia. Sike maari. Ai aku o taim ko mafuri ai fo i tala noa pe he o toton ke ririu he koe sisino koe mahaki. Sike maari. Mea rewa hoko hange ko lauga abika, o kai ke hoko koe sino, ke tokanga ki ai, kau hoko, o kunehanga o atu ai palapare malahi ki ho sino, ke ikai ke mo uile rei. Pea o kuha, pure ia mo tau atamai, ke tau roi. Ai ako au ko kai ke sisino, me rewa hoko te whaiha whainga mea ke holo ai sino. Hange koe ha, koe lahi taha tau tona sa matara ki ai,
o hinga ulahi pe ho tau chin le pe he toto I he ngai whakatotolo e ni a koe ngai whakatotolo e ni o nau pe kai o hau ia me tua ai ko pe ko hau me tua hau ia pa me ume ko ke fai se ke mari ko me akai ko whainga lifestyle au ai ko pe lifestyle te ke hanga o rekoti ho a he pongpongi he fitu haha o me au kai he balu breakfast lunch haha o me au fai he ako ia o au ki hiva po uri o ke te o mohe pe o ke mohe hiva pe o ke mohe tau o gase ni hia o ke na la to mohe se ke mari ai ko it's lifestyle pe haha lifestyle ai ka me ala hia a tau to polisia ko nga to pe me tau fahinga mo ui a tau to mo tau fahinga tui a tau to ko fa ta ko nga foki ko tau hi mo le rei o ko kai ke se ke tai mini fa to ko ke ngata fa to i he mo le rei ke ngata pe he tau no nima pe tau fitu no ai ko no hinga e tau mo fa to nga ko fitu no val no ke mo tu a ko ke te fa me se ke pai ko foi tau tu pe au se lu he se a he mata pa o to ai ha ka nga api mo fa nau o mai ho ngahi mea kai le rei taha kai paska pa ke to pehe a to mo ko tau hanga e tau sio ko ke mo ui ke tau mo ui o no a fitu noa ka ki te fi mai ke fai ko mea ke mo tu a ko kau fa to o nau le e nau fa to o a hiva ngo fu o te o va te he te au ke fa ta vai a grupo gui ko blue zone mo to vani au he i kuko mo kuko e kakai gui ko kau blue zone kakai ko ia ko te hu kau he kau lain ko blue zone ko tau hiva noa ia fai go si ke mari tau hiva noa ia pe ko nau fahinga mo ui o ku ta kau to pe ia mo tau to mo fu nau fa uri nau shopping nau fa e nau fo si ke mari nau ta noa pe hange ko ko ai a koe whaka nou a koe lifestyle. Pea ka pau te ke iai, tai mini whakia ku hanga he kau whatotolo o nau hanga whengai ha foi ke whakamooni ki mamani he whakasainisi. Matu tau lea te tai mini science. Ai ko hinga science ku pau ke whamoni data ai mea katoa pe. Ka ke tāno matama sainisi tene e tāru koe haho data au. Pa pau ka ke haho data au he ke whanau te ka sainisi ia. Ai ko he hai whatotolo nai whai. Ai koe huinga tānoa pehe, koe motu a, all age he tai mini. Ko si ai ka whatotolo, pe nau hanga whamoni, te ui ai all age koe mahaki. Se ke maari e, o te tau pe ia, pe moe obesity, pe koe sisino. Ai unau pehe nau tolu, ko te algo no noa, o koe whahinga me he sino liriu, pa unau si iloi nau tolu. Ai koe telos, te iai, ai whahinga ai koe a whenga tāno whasainisi kai te utoi lawe ki ai. Kuna osi iro e nau tō ai ume au hoko ki o sino he taim kou ke motu ai. O whewhe, ni mango fulu, ono ngo fulu, fitu ngo fulu. Nau si iro e nau tō. Aia, koe na whakau kau, ka pae li riu e mea ko ia. E tō e motu ai a mi ai. Aia ka pau te ke motu a ko, o ke motu a whewhe. Ko tau motu ange tau ko ke ha tau wiwi se ke mari tau ko ke ha ko tau whakau kau ko ke loko tau loto ngalo pe tau tole ke pe tau nga tau ko si ro na to he tai min a me ko ke riu aki se ke mari pe ka paure e tari he kau sai ni so mamani ke hok ai old age ko e mahaki pa fai to te ka lava pe ko tau hiva noa pe tau ova he te au ke lava pe ko fai ngā ue a tō taha tau whānoa pe tau ni mano. Sing he maari. Pakule lea te taimine teknolosia ke tau au ki ai. Mo tō algo ina mo Arizona mo whitu ko ni. O se la kai upas na to he te au. Sing he maari. Pe ke ko hinga tānoa ko ia. Mahu i ngā upito ai mo uile re. Pa tau matakari, o tau tolu, kono hinga, o whema o tau lifestyle. Tau hile rei, pe kai ke ngā tai, o kuiai mo umea, ke tau hanga, o tokanga I ho tau sino, aia koe mea tokoni, koe exercise, pia tō e whainga whakaukau ko ia, o koe ke lawa e ko whai ko hinga o ke motu, o koe ke hata anoa pehe ia whatotoro. Ma lo au pito e siu ea. Koe mea ni koe kou whatonga I pa kou tui pe o kuke whakatonga I ho ngā we pe mo wheo hi mo tau kai ngā tō ngā.
ai e whakaau ke koe toko lahi e kakai oku nau kau mai ke polokalama oku osi ko na wapena tolo o sivi mana tu I foki ko te au peke toke tā ko uraki mea pe o pai ko tu ke mea fua fua e pauni fua hoto maalunga pe ilo e pe toke tā ia o te kai ke whai ha sivi a moha mea osi ilo e pe toke tā ia ai hala ko te fouai te fou ki taia he suka o ka pau o fulahi e PMI o ova PMI I he healthy PMI ko wanima he Pea koe hange koe ni koe whaunga lelei taha ke lawa hange koe ka whanongo mo mea mai. Koe whaunga lelei taha ke to'o a tepi fua hokonga loto. Fua hokonga loto he koe me aia koe te lawa tālai. Ko to ke te ka pau kai ke te lawa te punau o pākolo to suu mo mea koe. A mahina koe obesity ia pea koe mahaki ako o scratchify he kausai nisi. Koe mahaki pe koe whakautua. Whakauria au pito. Mahu inga e te ilo e mea koe. Kaka mea kan ko whatonga ngai. Koe nau hua te pera toke tā. O talange toke tā. O kuke borderline he suka. Pea o anga lewa metformin ia. O anga a metformin pa koe mea peo talango he toke tā. Alu o liriu hokai. Pea ke alu exercise. Pea ngata lewai. Ka koe ke o mai ha solution ia pe ko ha whahinga mea ke whakai ai aki ki nau tō. Ai ako foi palo pale mai a pausio koe ki ai. He? Ke te alpe mo metformin. O kai ke fia mau ia ke te follow e kita a metformin. Koe mea koe ke liliu, a mea koe I he pereti. Pea ko hange ko lau ko ki movement, ki lue. Ki lue minte taha nima ki lue half hoa o ki kai ko ha mea la. Ka pau ke whai ai liliu. Whai ai liliu I ho tau ata mai o ku tau fu fie mau ke toi lo e tau mo ui o hange kan ko whakamatala ke kinau tolu ke kāinga koe o nau mo ui pina tō pasio o ke tau hiwango fulu tupu o nau kei whakauri pe o ku nau kei whai pe a ngahi ngāu e kon o whai ko he tau whango fulu ko me tau ni mango fulu. Ka kou tui pe e siu ea, o mahu inga ke ta tawhai e le whiri. Pa koe taimian ke whai e whiri kia, he koe ke tau ilo e tau tolu ia, pe koe hae lo e tau whe au pe mo pandemic. O koe ke ilo ia hata. Ka koe mea ne taha ko whaka am koe ke lawe ke nau toki, whakatoka ngā e hifo. Ai, an mahu inga koe ke mahi no I he tonga, pa kou tui pe te ke whamo on ke siu ea. Koe taimi pe koko owa ho tau sino, I ho tau sino mo ui lelei, mo PMI mo ui lelei. Pe oku ngā unu e ngahi okani mo nau ngahi tuanga. Ko hifo ku take over ai ngā koia koi loto. Ka koe mene taha ko maria I ai o ton peke ke ilo ka he tau kainga. Ai anga koe ho tau sio koe ke he tau mafu. He? Ko tau mafu, ko tau koe lahi pe, ho tau mafu, ho tau fish. Ka koe mea ko I loko e koe tā koe e mafu, o ku tā mei I he tātu o taha kilu taha mano ni maafe I he aho. Pea kone pamu ai kālani toto. E ua afe I he aho, moe aho. Ka koutui, ka pau te tau whatoka ngai angai ngau e mafu, koe mafu e. Koe ko tau ki mafu pe. Mo ene ngau e, ka koe ngau e koe ni koe foi tā koe ni koe tu o taha kilu, taha mano ni maafe, I he aho. Koe tā ia I he sino o mo ui lelei. Koe tā e mafu I he sino mo ui lelei. Ka pau o ku toi sino ia o obese, pa o ku toi tā polo, pea tree polo, ai ngā ue koni ho tau ki mafu. Whai ange hao lawe ki ai siu ea o ke maheni ange tapa aki koia. Ai mahu inga koe ke tau wa usia. Ai tau sio ho tau sino. O mana vite whamatala awika, kau ki whamatala whirawe o mafu mo sino whakatoa. Aia koe kua whengai pe ke o mai ke tau sio he pui whātātā. I kai ke ngata ene tā hono ene ngāu e whai tal hono whai reki tau tolu.
tak whana tūla pe ia ke lere me he tau taimko tau motu ange ai. Tau pe he tau lere me he whangai Amerikani o kamata ake motu ai ono nima. Ai ko hinga ono nima, ko tau ia maua social security ai. Whangai nau tolo o kamata fui li, fui matai fika he FDA, he social security. Ai ko taimi o ke mahe ai toa se nit me ai. Kehe pe, kai ke. Ai ko hinga ene ai whamatala, ko taimko tau toa ai ke whenga tau pe. Hei kai ke ngāu e ta tau, pa mone ngāu he tau KCE. Pea ok moni, ko tāno ok moni, pa whanatula pe ia. Ano hinga hano ngahi ki tau tōu. Ka ihe ne pehe rewa o kuiai ai uesia o mafu, he ko hinga o fulola mai ni ngāu. I kai ngata ihe ni ngāu e lahi, ka koe kālawa. Mahu i ngāu pito. Koe kālawa ko ka mata ke whai mau. Ko mea mahu inga tā, koe kau he mea mahu inga tā, ka pau ke tau tala noa, whakakātoa ke whoisino, ko pau ke tau hanga o sio ke whai mafu, pa tau hanga mai mo kālawa pipiki ai. Ai ko no inga ko pau ke ngā ue, ko ia uni hanga ko tu whaki holo. Ai toto me o lunga o ki lara ko tau sino, pau sekurate alu kātoa he, whoisino kātoa. Pana ia e uvitio pa mo upola ka mana ula bet ki mua ai mahu inga toto mahu inga mo kālawa he kulau ke ato hitapu ko ha ai vai mo ui ko ta pe sisu ko toto sike mai ai ko no inga ko fu me mahu inga ia pe ave ai toto hi kālawa mahu inga kālawa ke ngā ue le rei a pe he ne pe re o fe ko pau ke lava toto tafere rei mi ai ko pau ke ava fe unga ke lava toto ke tafere rei pe ai kai ngatai o whema uia ke ngaue, hangi hafo ispiringi. Aia koe whātātā ko taimko tau motu ange, pa kai ke sai e tau lifestyle. O kai mea rewa kui ko atherosclerosis. Ai kono inga, ko kamata ke mapuni ka alawa, alu e ngako, mo mea kia tāpuni. Pa i ene pehe rewa. Pea moni rewa lau e tohi tapu, kai ke lava alu le rei, ai mo ui, ai tāta au, alu ke pitu ia, koe mea tau mo ui ai, ni o lunga au ki lau. Ai mo na bit formatala wika te ko tana ke te ki ai ko ninga ko kala ba pa mau inga ai ko harewa ai foi whakaukau solution e lawa kala wa ke toi foki ngau lere aki ho lifestyle te whatata hango ifta paka sike mari o ne hanga mau i tau te fito ki he mafu pa mo kala ne mapu ne fatu pe stroke me hada te tu ke he kansa ai funga ke pe mo upa pare ma ke o hange ko memory he whatotolo ai wisia o manatu he unau pe he kono hinga uma puni a foi kalawa ko alu he mafu ave ke uto u fa tapu kai ke whanatu la ia ke lahi fe unga ai alu toto ki ai ke fai eni ngā ue mo u mea ke me rewa hoko wisia rewa whakaukau sike mai ai mo ni apito e whamatala ki ai paku ko whātātā pe kau pa mo vae, pa kono hinga ia ta. E ki lawe no ki ai whakotua koen ko suka. Sike maari, ka whatonga. He kune hanga ue sia, whakakātoa e fusino, tupu, pa mihe mea koen ko ka alawa, hoko ki ai pa mo mafu, ai a koe ko lahi tahi e tau tō tau mo mate, o tau mate, ko tau mate, whikau ak pa mo mafu. Ko ia he ku taimi lahi foke o tau oho vale e siu ea. I he oho vale pe ku si mohe pe hataha o mohe. Ko ia. Pea koe mohe pe koe a mohe kono hinga pe ku si hela ia pe mafuia. Ko ia. He ae koe mean ko whatoka ngai ho takainga. Koe suka lahi au pito. Lahi au pite suka. Ka e lava pe a ke to o suka ia koe akitu. E lava pe, o ke ai pe ko unga ia. Ia, o lava au pito. Ai ka nga koe whakatata koe ni, e koe hinga whake suka ko hinga koe mea kai ko, ku mea tokoni ko, koe whakatau te whito me mea tokoni. Koe mea tokoni ko, utau ngai aki, atara whito ke mea kui koe carbohydrate. Motoro koe no ki matolangi ilo ke, koe carbohydrate, mea, tau pehe ko mea stasi. Mako rea whakatonga e mahinu ko tau matakai. Mea stasi. Pea tau te whito ke mea merie, suka. Ai ko pehe mea merie, ko suka koe no ke ngā ko whakasuka ake, ai tea koe coffee mo umea katoa ko ia whasuka ke otai wako pepe otai ilo lahi i te tau tutonga tau manaka otai whasuka kia ke meri ka koe refined sugar wako e whoke kautonga tae ni mo ka whatotolo o kunau pehe nau tolu koe suka ia koe kona sike maari koe mea ia
kono inga ikai ke ngā tai ka koe suka koe o tu he laine koe o whaito o kona tapu. Addiction. Tau addict ke suka. Addict, yeah. Tau addict ai. Ai koe whakatata e ni te whakatata mahino. I he taimi koe i whare koloa. Ko te whakatau koe, hangi ko siuio koe kaureka. Whakatau tau mahino pe. Ko siuio lo koe, koe breakfast of a champion. Ai ko te alo kai ai, ne kai te fu meri e, na e fu au pit nau tāna ki ai. Taimi ne kau tāko nau ngahi koe ai siuio mo umea ke. Nau hanga tō tāna ki nau tō mo added sugar ki ai. Pea uhinga added sugar ki ai, ke ifo ia ai kaureka, pa me kakai ko na ngā e ki, ke nau tō o whakatau. Wa mea mau e nau siringi. Pa ku whiau au hinga i kautaha. Koe haa a ifo taha, mo kautaha. E te ne mau e kakai ke whakatau, whakabusiness. Kau perepe kau whakatau mau lahi whauria. Ai hanga e he lere koe ai suka mea merie, he unau tānaki ki ai, i he mea hano katoa, ke alu wharekoloa, taimini, whakatau ngai au ka peke te hame e ke ta e tānaki a suka. Hange koe catch up koe ni ke whakatau koe na, o ngā ki koe whakataho sanuisi, au, pe koe mayonnaise, o kunau hanga o tue tānaki ai, pa mu suka. Hoko ki ai, koe mā, tau pehe koe mā koe no ke whakatau koe wharekoloa kaue. Koe mā koe ia, ka pau te ke lau e reito, o kunau hanga tānaki suka, pe kui whoke he pe ia. Ko mate e taimi koe tupake tonga na e ui mā koe mā alia hona. Nau si whakasuka pe pau meri e pe ia. Kono hinga ne meri e tau oko o hofi e suka ai mā koe ia. Ka mā koe au whakasuka. Ai ka kuhinga e whakati whamatala, koe tahai a whainga whakautua lahi. Aho tau kai ngā, kono hinga, kono ngā aki ai mea kai ngā hui. Wanga ai mea kai ngā hui o lohe ki i tau tō. Perewa kau whakatotola nihi, na ustano ki ai ka wika whamatalangi ai, koe whairea suka foki i he whakatotolo, a koe whairea suka, pe koe diabetes, hono whapalang, whakawhaito. Koe rea whaka ispite ia, o kui whairea koe, ai whakahunga whairea koe ia, koe sifon. Mo tolo koe no ku, mo siho dictionary, mo ku kōle whairea koe koe sifon. Ke kono inga, o koe kio sai hano ngā eki, ai whahinga whakapalangi mo rea koe ia, o kai ke whakaapa ia, i he whakaukau koe aku. Loto rewa ka whatotolo ke mafuri e whoirea diabetes, ke uia is a processed food disease. He ka pau te ke sio i he kalafi he ka mataanga. Koe mahaki koe ai hufanga whakatapu, nang kai ke lahi pe whau, ka i he tai mini. He ka mata koe hu mai, whangofua he pure anga, ngai kai ke whasisi na whakalao ke ki he ngahi mea kai. Ko Amerikani ko nau mea ko whakatawat ki muri, uraki na whakatawat ki muri mea tau, hokia na whakatawat mea kai ngāohi, ko mea ko peang hono tolu, o nau whakatawat ki tua entertainment. Ko fo i pulu ia tolu Amerikani, o hofi he ngai whonuha no topi mamai. Tau te fito ki mea kai ngāohi. Ko tau whamarā ka wika, e wat koe ki tonga huat ki moris, huat ki ai. E te sio ki he whonu ai u, ai cereal, mai o mea keke, mea kapa. Ai ka mea kai kapa ko ia ko processed food. Pea mai o mea pe a tau tolu i ngahi kai mea kai mo mea whonu ai lore mo processed food. Ai ka no hingo ia o i kai sai a kata. O sai e kau tam business i. E ko lere ko hata mina Amerikani unau pehe, ko tu Amerikani whakawhaito, whakamore, me paanga e tolu point i taha pe te lahi ang $1 trillion. Ai whakamore ki he foi whaito a tatape. Hange koe ha, whare mahaki, to tonge kau toke tā, to tonge whaito, to tonge moe kau nesi, whaito Amerikani, $1 trillion. Koe $1 taha koe ia, ua point e taha pe toi ki lahi ang, o whakamore ia i he mahaki o kui koe mahaki tauhi. Hange koe ha, koe suka, ko motolo pe ko pepe suka, ko si ilo e kai suka na pe, kau e mahaki mamafa, si e mali. Hange ko talasis, motolo talasis mo monuia mo talasis Amerikan. O kai ka whaito mama, pa kai taimini, o hanga e whahinga lifestyle wa tau tolo he taimini, mo e tau mau mea to koni, o whanau i mai, ai mahaki tauhi, chronic disease. Pana kai ke teu, ai whakawhaito oi ki ai. Nā ngā he whaito oi ia, ke whewhe. Ke puke pe taimini pa ke Alfred Mahaki,
Anga te ta si di ko ato fe akau pake bamap al giap ki osai. Sige mari. Takatai mini ha fa inga foto ai ko suka. O sibi pia ta mai e sione malu nga suka. O kai ko ngata ai. Te te hau au. Ka kai ta hulere te alfo akau, ka kai ta hulere te alu ke hu, ka kai ta hulere alu ke tala sis. Tala ka ke ta hulere te fai ko malo. Aia koe tau hilelei. Aia koe tau hilelei si e au ke na ke lave ki he lifestyle. Lifestyle. Ka koutui koe mea e taha ke hoko koe koe te hao pe koe me toke taha koe pe kawea toke taha koe whola pe akau. Pa ke alo o ririu hokai pi o na diet pe ke exercise. Right? Aia koutui koe mea koe ia. Ka pau koe toke taha kune o mai e diet. Koutui koe mea uwaki te alu ko whenga ki ai. Koe te whekumi ki a whahinga polkalama. Pe koe te whekumi ki a whahinga ki a taha. Ke tokoni mai. He kohi koe whai li liu la. Hange ko au na uka mata he mau polkalama na uta unima waru. Pe koe whainga ta alahi. He kono uhinga ko o siha ua koe ta ue ni mawalu e ku whai e au e whainga ko makai. Na e ave ai au ki he opis o kaua wia i tafaaki koe ni koe na ke lave koe ki ai. Alu ki he opis. Pea koe mea pe whai koe tutuni koe tue tā ko pau ke holoke pauni. Pea koe holoki koe pauni ko pau ke ririu e ku whaunga kai. Ka koe ririu o whaingata. He ko winga ko o sinoko ku atamai i he whahinga whaunga kai koe ta ue ni mawalu e ku whanonga mai mo whahinga whaunga kai koe ia. Paka ko pau ke liriu, ko pau e whai e liriu ko uhi ko fie mo ui. Paka whai ko liriu ko ia pe a ko i le wakita ki he lifestyle for all o ku te moe wa i hala for all o ku te whanongai. Ka ko pau ke te whai ai whiri, ko pau ke te tukuange ai whaunga motua. Ka pau o ku te fie mo ui. Paka te whai ko e mau mea tokoni ko ia, ka mata rewa ke haue lifestyle for all. He koe mea ko whatoka nga i he kukau client siu e a mo oni ho lau koe ke stuka and addicted koe a stuka. He pehe he whahinga ni, he whatotore ni, o ku mālohi ange addiction koe ke stuka i he addiction ke whaito kona taku. He koe mea koe nau whatoka nga i koe he kukau client koe nau whakoutua he stuka. A mea koe ni kai ke te lawe nau tōria o control ho nau ua. O ku nau whiekaia pe nau tōruia i he taim ko whanga whakatapu ka mga ape lea whaingofua. Whiekaia pe nau tōru he taim ko tō ape, mo e whia inua. He koe te whanongo pe, koe ke lava au ia ta ofi e kukai, te ke lava o ta ofi e kai, o ka pau e mahu i e suka ki tua meo sino. Te ke lava o control. He kono uhinga whakafoki mai, ai control ka te koe, ko hui ko koe, nei fuaki mai o tua sino ke tau. Koe a siu ea. Kai, moina bit whamatala wika. Moina bit e whamatala. Aia koe whaunga whuku nau ngai ki tauwhi koe suka. Hau wha koe mamani. Ura ki, moina whamatala ko alko ke toi tā, o kalase ua. Ura ki koe pre-diabetes, pa mo kalase o diabetes. Aia koe hinga koe toko lahi tahi mamani koe kau pre-diabetes. Aia koe pau ke na hanga whikai me mea kui koe A1C. Ai ko hinga A1C ko ho foi sivia ho suka matai fika e a te au na togosi. Na hanga te mino mingi mahi wanoa ka ko na hanga fika me A1C. Ai ko A1C no molo glere me 5.5 ki he 1.5. Ta ko algo me 1.5 ko ya 1.5 o fa ki olunga o ke tu le va ko i he pre-diabetes. Paka te oman koe me he ono 0.5 pe ono toi nima pito, aia kukelere ko he sukalahi. Aia ko tako lahi rewa kakai o nau lahi he pre-diabetes. Aia ko no inga, o ki kai ke suka he taimini, ka te ke suka a pongpongi, to koe aha hoko mai, pe ka te suka he taka hoko mai. Aia koe, it's a matter of time, koe taimi pe une tala. Pa mei ke to e nau sivi a nau tolu, a tau tolu tawanga ke he suka, koe sivi, koe hae lahi o suka o nofo ho tau halanga toto. Sike mai.
Ka wale vai ka whatotolo ni o kuna upehe o kai ko sivi totonu ia. O kai ke hanga he matai fika o suka ko ai ko hinga suka o tau kai ai mea kui ko carbohydrate. Hange ko suka ko mea starch. Ka ko ni mea starch ko tai ko tau kai e ko ia o kune hanga o breakdown ni o hoko ko glucose pa ko glucose o ngai aki he sino ke hoko ko iwi. Sike mari. Ai ko mea tope o fai tano ke na fela ve pa mo iwi. Ko pau ke hata wiwi ke tau fai ha mea. Sike mai. Papa ke hata wiwi ke tau mati. Ai o kai pa kai ko iwi pe ma me yai. O kai iwi ma me protein. Ai ko pe protein kakano i manu ko moa ko fai moa ko ika. Sike pamata pe. Pero pa mo protein ta ma he ngako. Pana masilave ke mo pe mo vika ta no ti mo a i rak programa. Ko foi idea ko ngako he tau mo i whakatonga he tau tupu hake he whatotolo. Ko ngako ko mea unai keike o kai ke sai. Ko ngako whakasisi no ko lahe kai ngako. Ha e whatotolo whatontonu o kai ngako i ulere au pito. Peo se apite ngako i ke sino. O nau tu rewa ka whatotolo o tuhu. Ko mea unai hanga whakatupu lahi ai palapare ma o hange ko suka ko carbohydrate. Ko suka ko ni tau kai. Refined suka. Ai e whakerewa whamatara ki ai. Ai ko mere hoko au ge para te to ta na pe metformin pa kai nga tai fe ma ho kai pa mo exercise he kai gen hanga fa pe fa ngata be ni fa mata pa na slave ge avika te alu fa kau kau pa ke fe kumi ko ha fa hinga me kai you know e to on ka te ko Ola bide ngai fonga mo u fare e kau ta mata ta fe kau ak pa mo me kai ka koe fahinga mea kai ni koe ni o kulahi taha e ni hanga o whaasisino i tautoro mo lahi taha ai ma u tautoro whelave me suka koe carbohydrate pe koe mea stasi. Tautau te fito kihe processed food. Pea tautau te fito kihe ngai mea kai hange koe maa. Koe maa. Kono inga koe maa koe processed food pa koe mo umea kehe na honga tāna kia. Pai rei te utoe lawe whakai giki koe hae ne ngā aue ke sino ne whakatupu e mahaki. Tokanga peha fo i lele ratu koe ni te ulawe kia. Ko mea te utotong ta ula tai mini. Ko mea toko ni. O toton ke whakasisi e tau ngā aki a carbohydrate. Ia rewa, kura he ufounga ai whakaholo sino. He kai te ulawe kia he pon, e ma lere at pepo kalamai e u mea te utoko ni atu kiai. Ai u whakalakalas. Ka koe tai mini, koe mea ni, ko hae mea o kouwhe mau ke ilo he kau whanongo. Toko ni he kau whanongo. Ura ki whakasisi o kai processed food. He koe processed food, hono ta pe wharekola, o stana ki na tō suka ki ai. You know, papa e tui mai kau, o wow ke whainga mea kai koe na whanki pepe. Si ke fu tai ofa pe ngai kau tahu. Nau hanga tāna ki ai. Ko mana tui e ku whanga mō puna, ko taimi ko koe vai tae, na nau tae. Pa ko taimi ko angia e whai tō vai tae. O toton ke na whihi ai, si ke maari. Koe ngā whako o ku taste pira. Ton ke kona. Kona. Kai menea ko bebe ko ke ku mo puna ta ke ha ke atu ha faito o tai o sfi ai kono hinga ai e kita ka ai fo i suka ata na utana ki ai ko ia no hinga ko fahinga la ku to pe fahinga me auto tonu tau fatonga ke tau toka ki ai ya te au ko ia po ki pe ta to ke tau fahinga mo i fatonga ngahi me kai api ko ha no para ma ke ngahi ki lai pere sile mari aki foi si ai ne kiri tere au hak ai aki fo i a te mata ke ai supo me pe me kai real food ko ia ko tui e siu e ko whakaampe ke hoko taki programa ko ni ke koha whaunga ke whakatokanga te ko takai ngā ai maho inga koe ke tau ilo pe koe ha ke te hanga ilo e tu unga ko ki ai e te mo ui pa te whaiha whiri ke whaiha liriu ki ai. Ko tui koe me ea koe ko whakaamu koe ke takau whanongo i he whiaf koe ni ke na wa usia ai mo oni ho tā loto ai whakaamu ke iai ha liriu. Te hange koe koe polokalama o ko whakakaunga tā make ai i he tawha aki koe ke toka ngai ai mau mea toko ni mo i ki whaunga ke holoki ake sino he koe mea urua ki ia.
holoki sino pe oskoia pe to ki hoko atu lewa ai ngahi ngā ue ke whakalaka ai mo wiki mo. A kona uhi ngā te tau lava peo matatari. Ai whainga taa koni ko o COVID mo u mea koni o hoko mai. O hange ko mea nei lave ka siu ea i ka matanga. Ko tau immune system. E whaile e ia e polkalama te maha wai te matokoni ke mahu inga koko e tau hi ho tau immune system ke mo ui lelei. Kon uhi ngā he ko mo ui lelei ko ho tau immune system. Pa tene lava leva o fight off. A ngahi virus, pako ngahi mahaki e hoko mai ka te ki tau tolu. Ta ko ia ai vahe ko i fia ko e nisi ea. Ko tui pe ko mauloloa ai polkalama o e poni. Pea ko whakaamu pe ke na e hoko polkalama ko e ni ko mea e aonga ka te ki mautol. Ka ko whakawhea ki mautol e nga kau whanongo. Mo whetu taki mai ka pao kia whehui ka te au pea mo pea mo siu ea, e hoko pe ma ki polkalama, ma he wike ua kotoa pe e hoko te ki polkalama. Ka koe whaka amu, ke na ai hatokoni, ke kamata lewa ke whai haliliu, ko hike, ka pau e mo uilelea ki tau tol mātua, pea mo uilelea e whanau ka pehe ke whanga moko puna. Pakui ai pe ngahi whonga, ko ki mautol koni koe o kusua ka toto maanunga, pe o whelanga ke hui, poko inflammation, poko umea ko ia, whetu utaki mai ke whai hatokoni, mo whai hatala noa, pe koe ha mea e te tokoni ke hoko atu. Ko ia ko whakaampe e siu ea, te ia mea ke tokanga ki ai, o ke tāpuni e tā polkalama he poni. Apo pe uraki tau hi o sino ke muilerei ake ha. Ko ia. Mau mea tokoni o tokoni lai ka te koe, ngai mea kai pe ia, pasisi e process food. Ua, o whema u e mohe. Ia koe mohe ku pau ke lere mohe me hau e whitu hoa e waru. Pai e na os whamataat ki mua, koe toke tā ko natula. Koe toke tā natula. O ngā au e toke tā ai he temu tau mohe ai. Sike maari. Ka whema o ke anghano taimi. Koe taimi o ngā lere toke tā me ono ke whitu tau mohe. He ke mohe koe te keilo koe o ngā au e o tua ai apa mo sino whaine ngā au e na toki ai. Tau aha ke pongpongi, tau mui lerei, tau fia, umea pe. Raki ino vai ke lahi. Tolu o whemau ke ki exercise. Lue ho, whangi mea ke tokoni lahi ka te koe ua. Whai e mea kou ke fia ai. Ka pau koe hiwa, pa ke hiwa. Ka pau koe ngahi mea kai, pa ngahi mea kai. Ka pau koe lotu, alu mau pe o lotu mau pe. Koe ngā koe hai mea kou ke pehe usai ka koe. Hanga fia o ate muile rei ka te koe. Pa kai ke ngatai, ka uke atahe sa pate. Pake au he lotu. Kono inga, ko tau mo ui whakatonga, tau tau tonga, ke ilo rei pe ko tāno at koe tonga, pe mo koe mo au. O mau inga lotu ke tau mo ui. Pea mea moni, he koe tau haa mai me u mea koe ni koe COVID me haa, ko pe he koe haa mai me haa. Haa mai me tamalahi koe me tōni tau. Koe a pe malo. Malo, a pito siu ea, ko ofalahi aka koe pe mai whamiri i he ano maasima. Malo e whainga whatongia. Mahu inga me ta whaaki ko ia, kai ngata anga e whakahoha a he whia koe ni, ka wai pia mo whehu i tuku mai ka te au pia mo siu ea te ma fia ke tokoni ke o tau kāinga i e ta whaaki o mo ui lelei. Ko ia kāinga tonga o ma ofa lahi atu tua ofa atu ka mo mea. Ofa atu i kai, malo. Ofa atu siu ea, malo a pito. Malo.